Kasur kinong maulai, kalak kentaj ia kejing kerpat ke sarkar, ban up ia kejing tokit, ke balai benai, halor kejing syaksiat yap jong General Secretary Barim ke HNLC ba Chirister Field thank you. Penban kala ai por kala ia ke sarkar shitayo ban wengkam shwa ia ki arngut ki pulit ki bayalam ia ke kenhon ban siat yu ba che. Bad harian kata kinong maulai kin sapdiang ia kejing terwa ban wanra jingsuk lingba ke peace committee bala thung de sarkar. Mentang kesingi nak kaliang jong sarkar kelak hot ia ke jinglang kinong ilam senong ke senong maulai banyak keren halwal ke jinglang jingman ki bami hak kinet singi baladam. Bad nak kaliang kinong ilam kila IT roh menteri rangba ia kirai bad ke jinggawa bakila shim nen kesingi. Haba keren kila thai kbor hadin ke jinglang ber ke sarkar. Kinong ilam na maulai kila panpau. Bakila banjor rahmat ke sarkar bakimla ban pidang ia ke peace committee ka ba empat wengkam shwa ia arngut ki he pulit. Kata USP ke East Giant Hills but SP City ke East Khas Hills. Kibala ilam yang kenhon balik siat uba thank you hak step jangka khalai tarik benai nailar. Kilapan paro bakim kwa ban pidiang ya gejing terwa ke sarkar ban ap hadu dala dep ya gejing tokit ke balai benai. Ni ke judicial inquiry ban kli du chairman ke Meghalaya Human Rights Commission. Da ke ba kilapan pau ba gejing sim ki pulit ya gejing imba thank you. Ke sim por tang kemba lai minute bat ka kenhon kamla ban ai por hadu lai benai. Kilong bana kasnong menta kasong singan namar dei kilong kimi wat kirang ba kibami bana para halaki jong kidong hamaulai kenang ba kejingsuk kandon bat pen paru baya menta hi kipat ba ki hun banyo i para maki bani ke ba ki yo i ya ki pulit bat ki sipai bat kasnong maulai kan song suk lada weng no ya ki CRPF. Meeting ke bangya kenduk menta bat Chief Minister, Deputy Chief Minister, Chief Secretary, Additional Chief Secretary. Kejingwan kejongi yang ni nagaliang kasur kena mulai. Kalong bangiwan ban demands naga government hawat kiladan katukat ni ke ba ngila hun. Henry kemin ke bangim 4 senguhun kedai halor ke suspension ya gitu ki pulut ki badan keti khamtam ya u DSP USP jang ke East Giant Hills bar kumjuru jang u DSP DSP jang ke SP City in charge. SP DSP SP Shillong City in charge. Kibolong ki khmat ki bayalam ya ke tim banlet bana bersiat yap ya ba serius apa dang kejing tiapang. Teh habide bekene kat kum kejing karan jengi bat ki hek sarkar ha kejing lam jong Chief Minister ngiladap karan sai bangim hun ya kene haladap him pat ay ka suspension ya gini. Namar gide gimen ki badan keti ya kene kam. Dan nagaliang kejongi ngingistik ya kani namar lada lapan self ya kani ka songsuk songsain kan wan hapok kesna mulai ka songsuk songsain kan wan hapok ke East Khas Hills bat hak rikasi jentia hi brokoi te kani gede ga demands ke ba ngimpat hun bat ngikran penting kenaru hang ni ba nagaliang kejongi ni ai puar ya ke sarkar sitayo lada kampal la benlek ya kani ke benta kemut nagaliang kejongi ru ginum la ban ong ya ki bami hadian jong kata. Tekeni ke kejing diman kejengi ke ba bolong concern ke bawa concern do na ke benta keni kejing ke bangi kendu pok mulai te habide keni ke benta sesisi nga penpang sapi lembagi pres ba ngai puar ke government sitayo bon pendap ya keni ke kam namar ba destang keni ke bon penhun ber ken pen siam ya ki pai ba nong song tong kesnong mulai te namar ba keni kejing brok khai mendai bangi ngi mulai kisna jing kulman mendai mau mulai ba wara ya ben penthut ya keni ke song day ke sarkar lembaga police department ke wara ya kini gijing baka salong hadu kat ni jing lembaga jing lek jang ke police department lembaga kat tu kat ni kilang yong kalau poi hadu kat ni gijing ba ka ketak lut ya ka stien berok koi kani ke day koi ke demands ke ba ngibu akhmat ke sarkar hoi gitu giwe ki isu ki bangilakaran hoi ki labyang kat tu kat ni Henry kani ke day ke akhmat do ke ba ngimpat hun hadu mentah namar kani ke bu jing ya ginang lam senang ke bu jing ya ginang lam sang sama kebu jeng genang lam sang balang namar ba habang man songsuk songsain kinu hapsim ni kejingket khlie te sarkar ka hapsim jikit khlie hi kan menta ban ra songsuk songsai te kani gede kejing kwa kejongi na kaliang kejongi ka bang last stress paham ne ya u Chief Minister baru akibat sim mentah kejing keren bitik ngi kani ka benta namar ditang kani ka balang pun umur sim ya mulai na kaliang ka sarkar ka keren kum tahai Henry ki ong bakin up ya kata karai hadian ke suspend ya kata karai bakin suspend tengim tip ngoi phi ngim tip te ya kene karai ke bakum no tang bana kalian ke jongi ngi kwa ba ya ke jing bisar ke bahok
Namar bah sistem berfilak penting sistem berlatih kenapa fidan keti bersiap yap you beriau benduk no ikam mesin beriau tu kalau penting kenakan begitu beriau gede ba gidan bentah ikam bean bersiap beriau hadu benduk no ikam mesin beriau dekat song kejeng start jeng government nakal yang kejongi ngeladap stres di kata ke bentah dekat kata kejeng iPhone ngeladap ongi fin no mene ngi iPhone setio ti habide berkata ke bentah habide berkata bentah ka ngi kejeng start jeng sarkar nakal yang kejongi tengi ngendon jeng bakli kata ke bentah ya kini ke bentah ngin sa ha kajing start jang ke sarkar tang OIP te henry ngi susun ai lu namanta ki gilong kemi gilong pagi khana samla ki baya dan bentar ban marak song suk song sanya pok mulai sarkar ka dim su thuk kat no kini kisah jeng beli kimi surok namar ki kwai kajing sung namar bawarak jeng kan ni OIP gede ke police department lembaga ni gilang yong te hadian arkanta ye bangilaya song meeting mat ka kunhun jong u CM mat ki minister ki jong u rengkat mat chief secretary rengkat mat ki MGO borok jong kemulai ti ki mulai ton dorbar ki pakunthum aduk ki ramak snong secretary snong hakawi kasur jong ki no mulai te kajungan kajungi ni ngidi ban syai mo ngiwan ban submit bet ye kitu ki jingdawa kajungi Iwan ban submit itu kijing doa gima merendam kabala simrai haka jingilang kaba menin kasngi khatui beje hang tay po mulai madabki indoor sports hall tay bat ngilayo ban ya pensngau ya kitu ki jing doa nakaliang kisur ngemula kijungi bat khamtam ka point kaba khmat do kolong ba ka sarkar jala ka de ban suspension ya kitu ki pelit kiba involve ya katu kajing siat yap ya iba si halai tarik namar ngi bak sarkar hadu mentah ka klem simlale ya kitu ki pulit kibala siat yap kibala kala kita kinong peniak beriu nilaong ya ka sarkar baka de ban pengat ki siki haka criminal case bangilaong ya ka sarkaru balai ba ka suspend ban ya kitu ki pulit kasi kijungi ki basa kani kitu ka ya katu ka kali hang tu po mulai mapun ro Tengah keju kapor usiam haba u ajingkren nakaliang kejung ulah panpor penpan nangi lai banai ulah ong penpan ban aipor ba kandon ka inquiry hapo lai banai ba ngin sayo ban simpat ikirai ban le ei habide kini ki badan keti tengi ngilakaran mana 3 months for 3 minute shoot ngila ong mo 3 months for 3 minute shoot okay ai ba kata inquiry kan yat in their own course Henry ni pat ngi kwa ba kani ka kam kadai ban penstat no na kalian ka sarkar ba kadai ban suspend no what shwa ya kini ki brio ki pulit ki badan keti ki ba penyap i ba sia ka tu sengi haka khalai tarik kanang ba kanumdon kanu ka tampa lani ka jingno silang lani ban let's say ngala dong ban monitor na kalian ka government happy day bakan inquiry de na ni kada ban kandon kata ka fair trial kandon ka fair inquiry suspension no ya kideki bulet ki badon keti ki ba peniap ya iba sia to khalai trik bat sakawai ru ko ban ong hakani ka por bat ngilak ban syai mana ya UCM ya deputy CM ya kita minister ki dan lang tu di paper jong ba randik ton jong ba hamlet doling kai ka bakam kata susu yang ni ka stur kino mulai ni klem wan na ka emotional hang ni mo ni wan na ka jinglong ka jingdon ka jingkit khle iwai na kinong song jong ka mulai ka jungi nado ka mensim ka jungi bah ka por jong ka pandemik ni laong meneh na ka basai u UCM ni trilang bar ka sarkar ni trilang ha ka por lockdown ru ni trilang ka sarkar kundo jing habi di vaksin ru jirang basnos ke trisnong ru ni trilang kapor lockdown ru ni trilang kat ka mulai ka bahe le ladang ni trilang tan bu jing ka sarkar ngilap kedong syai kita ki bro bat ka basusi pat kalong ba balai pat lada wan peniak beriu apok senong pok thau apok mulai ka jungi ka sarkar ka kam simla ki pulit kim simla kan jok tien pat ken ya ki darbar senong ki jungi ya orang ba senong yus ka trisnong ki jungi de nakaliang ka jungi ngla yang scam bat mene bat hadu ni ka por mat ka mamta bangin bu bet da kata deadline sitayo balada ka sarkar kamla ban suspend ya kini ki pulit ki badon keti ki ba peniak beriu pok senong pok thau ha ka senong jungi pok senong mulai
ngiru nginumla ban simenta kata peace committee jong ka sarkar jala Kaji kran hing ni kam stress kalong nagamenta kani ka suspension. Hot kili thu bai kani ka judicial inquiry kila ada ban thong bat ya kani en head lingba dau chairman jong ka MHRC. Ya kani ngila long welcome na geleng jongi. Hari ka benta ka baar ha ka bang layo ban ikran kam sani ba. Kalong nagamenta kani ka jing suspend. Deputy CM meneu la kran ba Ailat bakal jidokit kan ya cakmat bat ngin sa ya keren ni kita tinggi ngi pak ban keli ha ka kendon an ka bakumdo andau wat probisho ba ya ubre menta habalalap baulah peniam ailat iu ban le chaka service ailat iu ban unia charum chaneng penlong jidokit bat sakian biu ngi ko ban keli ya ka government ha ka kendon an ka bakumdo ka IPC ka bakumdo la penyat la lot ya une unong penyap la ni ya kini kinong penyap ya ubak Chesterfield ha ka tu step jong ka khalai trek tengah ko aru ban ong ba ha ka ju shisha nagaleng jongi ngi kwa ya kata ka independent inquiry yang ni ka judicial inquiry ka bakhoi be be runti ngi su thu ba kumbalong menta ngada hapok ka sang usop udang don ka bumut barok ni pud lang tingi ngi dawa Om barok khot kitu ki policeman ki balik ban rate ya ka yeng jong liet Chesterfield. Henry ya arngot. Kata kemur SP jong East Chanchahel, bat yo SP Bashim charge ya ka Shillong City. Kini arngot dai ban suspend mordor. Bat ndaladap suspend kondok inquiry kan ya khoj ya renti. Bat daladap ya ke inquiry. La dalam bakidon kiti om dai tang ba lapen stom itu terminate sendon nagakam. Weng sendon iki nagakam. Namar baki di ginong penyap beliau. Belikan an kan yak siliang kemat. Kumbangilai i kayak wud mana kan kalau apply ya ki police apa mau kena pos. Di mentah dia apply wud ya ki nehi ki ju beliau. Tenang yang jongi ya jik syam neng lai kran berusia amro. Syapang kajing ong jong o bah jik syang ngim syam la kwa bangin ham ini person hapo kini nugu lokaliti ting ngilai keren direct UCM katu kajing set yam kamdai kadai ke kajing set yap on spot yau ulet Chesterfield bat kajing kidnap ya arngut kikon kijong kadai ke gitu wong ngingim semua kwa we don't want to create any harm wong tiga ke bakum mana tinging la tapi kapertai kasaki Baya ubak Chesterfield, thank you. Lapenyap da kini ki mencono uniform. Tingingi semakran ya berhoji pulit. Ngingi kwa ya kata justice nagabda kadi kadi khat no jong ubak Cheris. Jadi terda weng shoi ni soput. Om beroi ki mekhle police ndai weng ki di balik operate hatu ke step. Tenang leng jong ingla kren ro imne wat ya UCM. Henry semla ladang. Ngila keli ngau hatu gani kabdai ka fellow jong intelligence wing ka jong pi ya ki khon kenok bagi digi security kai ka jing ngilai kran nang leng jongi mana na bangla shani ha ka ju government leng bagani government lawan rakyat u kai ka jing u napok mulai kutun masal hang ni pok sekretariat lani hang no ga me je kran digini perkhot ngisu thu par ngitip kadai ka pre plan ban mother lani ban penyap yau ba Cheris tingingi penpau ke jisu sik thang ban ngi ban biang sisien namar bakat ke ji keren meneki ong ba nginam lak ban shim we will look this matter ngin stashim ni ka kam hadin ka tu ka ni por tingingi ong ba ma phiru dang pe ni ka kam ngiru ngin pe ka jing pe jongi ka long ba ya upulit lani uniform CRPF lani uniform police ngin nampat kwa ban i menta hapo kadong thanjing mulai lada pila pendikna la suspend ni gini ki arngot ki nong yelamik di operation ngirung in pendikna baka syong ngan lani bani ngin ya terlengkap yang sesisien empat keterangan kulit kini kalau ngaji bencai nagaleng jongi kom ka kenhun kasur kinong mulai haka kasantri haka por ba bom usir pi ya ka kali jong reporter lani ka kali jong umopor haka bobom hak tu kemit kasang huriura haba kino hilam jong kasur kinong mulai
lem bagi dikot jog HYC lasaki kamet jong kiru mentang kadang jengem namar baki bom kini ki CRPF ki basok kau yang dengi i hadin jong ato hakasiki ke pebut don tang kilong kemi don tang mangi perekasi kara paranong mulai kami semua don nono hurura hadok menen biar don no kari hurura tengah kuat ban ong ban asyoy ko baki long kemi jong sinong jongi mulai ki seng samla jong sinong per lanik darbar sinong hadok mangi seng balang ni kami yo sutenan banyo i ya kadur hapleng jongi banyo i ha ka baku muni kapor ya kadur jog pudet ngila ban ong ba tang mangi hi ka syong susungan kandon tingi syu apil syabarok khot kumbala apil darbar sinong bangin yele bandon ya kata ka jing volunteer haman laki jongi locality kumala penbala menen ka nongkwar kandon ha nongkwar ke yuruhab nonglom tangata ka jing sup kandon bai rekai ke bagi wara angle kalau kacing kalau ladai kacing keren ke masani ba menir sini wan wara cepoi tiba ikwa ba kanwan biang kacing sania ya ki polis jongi kawe kata mentah baru kata kemut ka confidence ba trust ya ki polis jongi kalau duk no hamula kawe kata bat kawe ka kabang kwa kalong ba la kumno hangi kani kecing le ko raja khalai terik menstat dangir kade kekran kam de ke bat kebale da ki kowot kalau kowardas kene kowardas ak te lane kapri plan kandung operation kandung long kumne bat ka ba ngimla ban pediang ada wei beliau hakmat babun balang ura dang dekatari pesut agukuli kata ngimla pediang dan do kam sidong buat bahasa tri kemudian disian agukuli kami kata ada wei bala keluar ura dekatari ngisian agukuli kata kumno ngile ngicip jadi polis le bala tri ya we un jual bara tang dak sali bandong masyat na dukuli jika patha tembar kata kalau so kadai sisa ke crime kalau serius kata kebala penhot ya ka cingsko jo kena mula jingle tombor jingle runbor jom kato kini polis jadi cingsko jungi hing kuat la komdo haba no policeman lani group of policeman ki kidon lupa kawai ke plus aku abang sufi ke plus ke baki lapla ha chua baki long sipai hadian ke lapas training ki hapsim ke plus kalau mandatory ki umdai balik ka ke plus nang tangi don service rule ke kawan ki nalor kata lahikai yaki kumno bakin baik ka CRPC ke bakidan kecil-kecil malah ka arfsa kata CRPC ngai pietip ke CRPC ke bakadon kecil pulit malah ka arfsa kata dan utawa balik CRPC belum kriminal udah benjo kadiu punishment kadiu punishment kita haba ununo wara kadiu sepiu ya kemudian katip khama balik action dan kadang ni mong ki 80 setio tong ni pai ke baja setio ini pai ke ni no yu ka pitip khama haba wara cincak burom yang sam lemna wara ka cincak burom ya ka kemudian lemna ba kecengle kebangi pai ba ni nyo ba kadai ka kriminal serius kriminal na kata ba pinle pitip khama ita ke baik dai timun thau ke pis komiti ngimpat pediang na balai syua bangin agitate ngila bu lupa katong khamat ba kalong peaceful ke peace kalong katok priority jengi ban man la kesini ya kan ke peace ban man la ke biak yesterdan bat senang bat kentai bat kini kesana ban pek ba ke peace kandon hamula ciwan video wan mala kebian upay uyoi yang ini mengilok peaceful
Ilong the law abiding people. Gimana the law breaking people. Gim kuat ban pen ilong the law breaking people. Ya law abiding citizen. But we deserve justice. What the police have done, we term it as a serious criminal act, which is against the CRPC, which the police are holding in their hands.